Oke, kawan hangau katuluh nih hangawe pun takamuneng. Kaliti aku hamen ngenei hanyiru doa pengakuan iman rasuli dalam bahasa Maanyan. Amunaan hene atau hala kekurangan aku membaca hang iti. Aku hene ampun maaf matakam katuluh. Takam lanjut mak ya sini. Aku percaya ma Allah Ta'ala amasa kuasa ni ang uweng tikas pangulah langit anritane. Aku percaya ma Yesus Kristus anak ni isa tungkan Tuhan takam. Sana kukup tika roh isa barasis nakayaan daya bujang paruna Maria. Sahaut mahanang sensara hang zaman Puntius Pilatus. Napantak hang kayo balang sangar matay anri na pasar minaw matumpok adiyaw hang anraw katelo amuat tika kawan ulun matay mamay masurga maharok hang tuhi kawan Allah Ta'ala amah sa kuasa ni ang uweng tikas anri sagar hawi ti kayaro neong nimak maleh maulun sa belom anri sa matay. Aku percaya ma roh isa barasis gereja sa barasis anri ulun ungkup barasis isa natamaya roh pangampunen kahalaen kaelanen tenga daging anri pamelum isa kalalawa. Amin. Tuhan Yesus memberkati takam katulung.